Sino kada kayo tiyad daan kapadasan ka magistorya iti ayat nga inanarik na tapno masarakan menten babae nga kakapnikan ano makaitan gayem awan pa'y nasarakan mulaing magatag ayat nagkiyulungan karigat ako ay mapanlang ngay nagmasapulan kuy puso ket awan bayan itiin na marinan taadu at awen ngawan si mang bayan puto nga ayan diin nagbirbiruken sa dinuka diti ayan mo tayin nagdalunan malmalday nga puso inka kumapanas pangen barbaring tuy biyag ko mapadas na't agrag saken atot inayat ko ngem awan tinapuno intalek ko amin ken kwada tapno isut na ragsa naglabas aldaw jagmet ten mabirukan kaasipay tuy puso inda pinanawan pudno nga ayat sa dilo inagpangbirukan dinikmut kung to'y lubong sumabat ka kuman umay kan ayat agasam puso nga na iyaw awan taagkibos aldaw nga ina pagsangsagitan pudno nga ayat iinat birbiruken sa dinuka diti ayan mo ain nagdalunan malmalday nga puso inka kumapanas pangen barbaring tuy biyag ko mapadas na't agragsaken mapatiyag nga at tantudong nga kapkapnikan babae nga kabukbukuda nga para kanya di ka kumaagbaybayag ket madanaganak lumabas man ang titawet narigat ti lumakayen puno nga ayat sa dinug na pinapanak puno nga ayat kaanungata nga mapadasan puno nga ayat di ka kumaagpaida ururayen ka mang namnamaak iti sumangpeta